Amal ya sederhana. Yang penting satu, tidak pernah ngeluh. Dah. Jalani kehidupan kita. Suami amal soleh saya. Kalau suami marah-marah, saya jangan ikut marah-marah. Gitu aja. Apalagi ketika suami tetangga marah-marah, ibu nggak usah ikut campur. Ngapain? Si bapak etanya ada tanwae, nggak usah tuh ibu, diem. Itu rumah tangga orang. Anak rewel, sabar. Ngaji aja ibu. Apa malah ibu nyanyiin? You are my sunshine, my only sunshine. Ngaji bu. Ustaz tak apal. Kulhu, nggak apa-apa. Puter ulang-ulang aja sama ibu. Jangan pakai MP3 atuh. Gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. So gitu aja. Ulang-ulang aja Al-Ikhlas nggak apa-apa. Paling si Dede protes. Kulhu terus mah.